hmasa in lali suak Krista mingin chibai kabuka chu tun tuma biblical studies kan nei tur thupui chu thupui kan muang hian thi ve thelo Thlarau kan nei em ni ti ani dona thupui atang hen kan soi tur hoi zong chu hriat veu mai ome hei hi exercise pe chanin zero ho kan tum don anga nima sela kan record zetarin ain asei mario maya chu wangin pat rang rangin then som kan tum don anga chung pat rang rang kan zir chho tur tlang puita chu tiang hi ani anga thon khat petera bungthum chang som pasari somni thule bungli chang ruk chungchang te bible in Thlarau asoidan te mithi asoidan te le solan samuela ko chhuwa chungchang te lazara le miho sa chungchang te le adang tam tak te po a step by step zelin zir chho bek bek kan tumanga voi khata hloma ti chuan a seilu tuk dona chu wang chuan nin omlo tur si in reilo tur ang thei berin pat rang rang series angin kan kal chho pui don ani tun tuma hi chuan introduction ang chawin kan sei dona nima sela kan step dot letana rabi poimo le step poimo takani wangin tuna introduction kan soi hi ngaih chuan ngei turin Krista mingin ka som chia chutin helo chuan a next sela kan series local turakha itan ngaihthla akhing bai fe thia wangin ilo ngaihthla tuan ngei don nia tin pathian thu kan zir hian pathian thu hi aziak ang le kan mu anga zupoma ngai dan lo siam mai na hian zirtina dik lote rin dan dik lote zirtina him lote hi alo thlen na sa thei khop maya chu wang chuan pathian thu hi pathian Thlarau thiang lim thok khum manga zia ania wangin ril rule ti tak zeta Thlarau thiang lim pola ne na zir hi ring tu te ti turani kan pathian thu pon thon ni petera bung khat chang som ni le ni khata hian heti hian lo ziaka pathian le kha a thu ril lok reng reng hi mani in ril fia tur ani lo ti hmasa phot ula thu ril lok reng reng hi mihring thua chuak ani ngai silova mi ten Thlarau thiang lim tirin pathian hne na tan soi jok thuinani Thlarau thiang lim tiratanga zia ani awangin Thlarau vekatanga hriat fia tur chi ani ta ani chu engponi se pathian thu han chiar ve hrim hrimila thon khat petera bungthum chang som pariat le som ni zo le thon khat petera bungli chang rukhi i lo chiar ti ang pathian hne na min hruai theinan Krista chuan sual te wangin voi khat atur boxia mifel chuan mifel lo aina tuara ti sa chuan ti thin oma Thlara vai ro chuan ti nui na om ta chu chuan tan ina Thlarau om te ne na chuan thu azuk tlang au puya chu chuan mana novadam laya long siam chung zonga pathian do theine na nga lai khan an oilova chu longa chuan mi tlem te chu chu mi pariat ti nani tuya chan damina nom ta thon khat petera bungli chang ruk thuilo chiar chun zomang hemia wang hian ani mithi te na po chuan chanchin thra hril ani ni ti sa om mihring te anga ngai to in an oma Thlarau eroa pathian anga an nun theinan tiani tuna kan chiar zo tak atang po khan kan ril ruwa thil tam takalo mome heng thu tan chan hian mi tam tak chon isu athi khan mithi khuwa azuk kala chanchin thra azu hrila mithi khuwa thain chan dam anni ti zirtina omani tin chumi be hemi be chan vekhian Thlarau thi theilo zirtirna songe na tan man ani fo bokani ni e petera lekha thon hi petera lekha thon chau pon vin bible hi hria thiam har sa tak tak oma tin petera je ka po hria thiam har sa tak to ma tuna kan chiar tak te po kha hril fia le zir chian ngai tak ani petera thon khat bung thum chang som pariat som ni le bungli chang ruk tuna kan chiar zo tak chi kha in kung kai tlata hria in Isua Krista Calvary Cross athi khan thana zalani khan Thlarau chu mithi khuwa emo shrem huna azukala chung shrem huna turmek te tan chan damna kong ahong le ani in anin zirtir thin ani chu ngaidan then khat pani thumlek hantarlan kadua LPS network cable network lama unpack chhuwa thin mizo tonga lelin sermon
thiam tak mai Joyce Meyer sermon kha kan ngaih thluina ani hi thu hril tular tak ania kum sang kha zakua somkua le pakhatan publish the most important decision you will ever make, a complete and thorough understanding of what it means to be born. Ti le khabu phek somthum panga le somthum pasari inkara heti hian alo ziaka isua meidila lu khan kan sual man chu ape a kan sual awanga hrem huna kal tlak kan ni me awangin isua Thlarau chu hrem huna akala he thu dikring lo tan chuan van ram kal tura be seina omlo ti in alo ziak ani tin D.D. Henry Tuberville hian the Duang Catechism ti le khabu sang kha zaruk somli pakwa phek som panga heti hian alo ziak vele ni chu shrem huna isua akala ni thum ni a thole a om zia chu a thi vele limbu huna omin Holy Father te chhuwa zalen turin akal ti in alo ziak ani ani hi Roman Catholic theologian ania tiang hian alo hrilfia ta ani chu ti chuanin kumzabi pangana hun lai vela zian yan hriat the apocryphal Gospels of Nicodemus ti le khabu a chuan M.R. James hian a le khabu le lin the apocryphal New Testament ti sanga zakwa somni palian publish phek sa somni panga heti hian alo ziak vele boka isua kha cross a thi nu khan thuthung lui hun lai mi thiang hlim te ba ka adamate Davida te Habakuka tele Isai te chan chuak turin hrem huna kal ti ina zia kani James sangai dana phei chuan hrem huna hen Habakuka te Davida te Adama te Isai te hoka an om ni in angai ani chu Isuana thi khan hrem huna tangin a hruai chho ni in a soitlat me tu na ziak kan buang hian chu wangchon hei hi aziak tu hi hanzir chiangila James M.R. James hi British scholar le ziak tu le translator ania ani hian ahun masalama phei chuan thlrang ramhuai thlrang lampang hi tuichil em ani hi evangelical Anglican lampang koshan ania chuta chuanin ramhuai thlrang lampang hi tuichil em awangin Ghost Stories of Antiquary ti sanga zakwa pali hemi thlrang chungchang series alo publish ani chu hmasa bera chon Ghost Stories of an Antiquary ti sanga zakwa pali khan alo publish ti chuanin more Ghost Stories of an Antiquary sanga zakwa som pakhat khan alo release lia ti chuan apathumna chon Athene Ghosts and Others ti sanga zakwa som pakwa khan alo publish lia tin a warning to the curious and other ghost stories ti sanga zakwa som ni panga khan alo publish le ni chu tianga mi tena ama an hriat tamna berpo hemi ghost series chungchang atang an lo mel hriata amara su huna local chode uleka translator le lekha bu sang te boy pui konga te tuna kan chiar so tak the apocryphal New Testament ti po hi alle lin ani chu wangchon a historical ama personal historical background kan zo thlir chuan Thlarau ghost mo ramhuai Thlarau lampang tuichil mi ani ti kha athu soidan mangatang hian a hriata tin Isaiah te Habakuka te Davida te Adama te shrem hunakal anga a soite po hian suang tuana te po kal pui thui viau te po ani mai theini engma chu wangchonin ngai dan siam dan kan thiam kha poi mo viau ome tin chu mai pela ma hian Joseph Paul po hian Roman Catholic zirtir dan zuizun heti hian alo hril fia ve boka Krista kha meidil mithiang hlimte omna kalin a omna hmuna tangin vana a hruai chhuakani an omna hmuna tangin vana a hruai chhuakani ti in alo soi hei a lekhabu eschatology the Roman Catholic doctrines of the last things a dogmatic treatise ti sanga zakwa som pasen publish phek som ni le pasaria alo ziakani ma khom mai Isu Krista athia thana zal khan
Thlarau chu shem huna te azukala chuta shem huna tuar tikha chandam na an chan thenan vana hruai chho niin an lo hrilfia lomani chu heng lo po hi tarlan tur tam takoma chu wangin ngai dan le hrilfia dan adik tok lo wang hian mi tam tak bumin kan lo om thrina abikin heng hrilfia tu te hi atlang puin Roman Catholic zirtina be sana hrilfia ani tlang pui thrin achan chu kumzabi pangana chho hun lai vel hun thim lai kan ti dark ages AD zanga somthum pare tanga sangkha zasari somko pare inkara ko hran kal sual Roma ko hran kal sual in a Christian te ati lum vak vak kum sangkha zani somruk chung thu nei na aneya mi tam tak Bible chiar len nei akhap na khan zirtina dik lo tam tak alo thleng ani chu wang chuan in hei hi zirchian ngai takania khati hun lai dark ages kanti AD zanga somthum pare tanga sangkha zasari somko pare kum sangkha zani somruk chunga zirtina makpui puile lo om tak tak mi tam tak te hruai koina tur kha ati chuaka chunga chuan zirlai te pon zir thin chandam na ticket certificate of indulgence ti te tin mihringin thi ve thelo Thlarau nei in zirtirna baka mi athi hian purgatory a chol lokani ti zirtirte baptisma aya nim phum aya athorle athe zirtirna te lo hluar ta em mai ni heng lo po hi tarlan tur soitang khan a om tewa Thlarau thi theilo rin na hi a hmasa bera chuan setena bumna hmasa berani chu Genesis kan chiar chon pathian in nu patuak du om takte eden huan moi taka da setena chu rul mangin arong kala evi chu chiale tha thei ei turin aron thlema ma se evi chuan pathian in ei chuan in thi ang ati ani atia ni ma se setena chuan thi te su e ti in thlemani kha thi te su e tia mi hringa thi ve theilo rin na kha khovel tung chho zela setena bumna lian tak alo ni chho ta ani ziak turo pui tak pakhat chuan he hian alo soya eden huana evi nena thi te su e tia rulina soi kha mi hringin thi theilo Thlarau anei anga zirtin ma sabberani alo ti anila taka mihringin thi theilo omrin tlat na hi setena bumna hmasa berania Bible nena inkal tlat ani boka ma se chu abum na chu ring tu te zinga a hlo tling viau chu ani himo tun thleng hian tin kan soi bele du chu Israel fa te Mose le ron hamanga pathian na hruai chu adona thilma khan ti khan in thiam te doi vai thiam te kha faro na kovia khatiang te kha ati tir ve ni chu om zia chu khati lai ai kup ta mi te sa khuan zinga khan doi thiam na chi hrang hrang chu doi thiam na ken tel chu phun bulbul ram huai biak na ne chu ram huai biak na ken tel chu tirei ruai hei keima ni anga Thlarau anga ron inlar ang chi tharang kan tiang chi kha mo mizo thon thu apo man lai chon dam lai tha kan tiang deu te ning chumo khatianga ai kupta sa khuwa an pui thiam le ai kai thiam te ai en thiam te doi vai thiam te an om chuan cham pual ti mi te an om ani chuan mi ani leng lo tan chuan ram huai an be thina ni chu ram huai chu aron in lar an mani angten aron in puang thina ni ti kha azu hiat thiam ve thei ruak ani chu ta chuan enge thil chiang de om chu kan ti chuan chu sa khuana chuan thi ve thei lo Thlarau rin na kha akeng tel ti na ani chu tin Isu Krista pian ma kum zanga vela khan Greek mi fing pakhat ma lai chan chin ziak tu Herodotus khan he thian lo soi ve chi bokani ai kupta mi te kha Mihring Thlarau hi athi theilo ani ti thurin ring tu hmasa te an nia huna local zela he ngai dan hi Greek mi then khatte zinga an lo ta nei chhota ni aloti ai kupta mi te thurin chu Greek mi fing te an lo chom chhota zela Greek mi fing te Socrates kanti BC zali somsari chhovela mi khan Socrates Mihring thi theilo ti thurin
soi hmasa per tu nia hriat ani nge ni ama Socrates hi ti chuan a hne na tang hian Plato te hi BC zali somni paretanga zathum somli pariat velkha an hun lai chhoania Plato hian Greek mifing Socrates a hne na tangin zirtirna donga chu a zirtirna zinga chuan mihringin thi ve theilo thlarau kan nei ti kha ani ti chuan ani hian student dang nei vele zelani ti chuan Christian zinga mihring thi theilo zirtina the dar tu hmasa pernia an soi chu Tertullian kha ni tlat mai ni ani hi a historical background en thui chuan Greek le Rome mi te fin na school atanga zir chhuak ania Christian sakhorin na konga su tam tak alo nu chiani ti chu khairol ani lo thil tam tak anen atangin zir chhuak thei po kan nei bokani chu ti role ro chuan an a zirti na zong kha Bible in ngat vek alo ni kherlem lo ani chu tin Christian a in le khan kumsom li lai ni to kumsom li nuwa Christian na in leta puitling than kin to nuwa in ain le na chuan rin dan hmasa kha engemaw za chu Christian anen a mix a cho polang ti chu arin theni chu ama ti hianin Tertullian hian ti hian alo zia kan chu ama le kha bu ange po On the resurrections of the flesh the chapter 3 pek zanga somli le pasaria chuan Mihring Thlarau thi theilo chungchanga athuzia ka po Bible in ngat lovin Greek mifing Plato thuzia kami alo la chhong ani chu ti hian alo ziak thil then khathi chu an ni na zia tang point riat thei ani entinan Thlarau thi theilo nei mi tam takin an ringa an pathian hria nei mi zong an nei chu vain Plato an Thlarau tin hi athi theilo ani ti apuan hian angai dan chu ka man sak veni alo ti chiani chu chu wang chuanin Tertullian po khan Thlarau thi ve thelo apuan chuana khan Greek mifing terin dan kha alo mang ve ni chu Bible in ngat lem lo chuan chu wang chuanin rin na kan pa te ni ma sela an mani hun masalama an rin dan tam tak le an mani zirtir tu mifing te ngai dan kha Bible nen an lo mix ve ti kha alang reng ani Greek mi te kha nam fing masan ni a an fin nei khovel a huapa chu wangson thu thlung thar kan ti te po hi Greek tonga tanga zia aloni ta nge ani chu tiang chon Greek lal ram chu Rome sarkar in ron ne ta a hun local chho zela lalber Constantine huna chuan thil kha alo dang lam ta dor mai ani Rome lal empire Constantine chu amelma megzenta sanen in beita a milven bicha van nei thak takin hne na changta a story chu kan soivek lawang Christian te pathian wangani ti in cross kha changcho in alom em maya Christian te ti du dana zong kha ti top ta biak in ati chiat zong le a hal rol tak zong te a sa traffica ti chuan zang na dom na pe Christian te tan khan ham than sang a siam saka sarkar na te pe ni chu aram mi pui khan Christian te tan ham thana tam zia an mu khan chu eat ve in Christa pian thana chang mi alovin Christian ain pe ve ta sup mai ni chu Christian nine pek lu chia khan an rin dan hmasa kha ban san chuang silovin ham than na le enge modu awanga ron in le dan ni wang khan an thil chin thin hmasa tam tak Christian na aron seng luta ani ati theyam chu voi le khata ron ti chorum rum ni lovin muang changin aron in her chho ta zel zo kani chu ziak tu pakhat chuan ti henalo soya milem be ho te chuan Christian terin dan athena zar te anan pom ve a thu poimo bul te hnol si in keini point kan ti dan then khat kan payanga nangni point in ti dan then khat pai ula Christa rin na hian pum khatini omangu anti ti in rem siam na compromise anon siam ani chu heta hianin hemi ziak tu hian noi zela ring tu then khat chuan kan rin na hian kan so son theilo ten online tam tak chuan kan hne na tur ni mai theisin hei kan ta na kong tha te po ni mai theisin ti in an ril ru khan han pot sao dewa in rem siam na an siam ta ni nima sela
Christian na khan ring lo mi te hne angin lang ma se khang ring lo mi te khan anron hne let zo kani chu an sa kho tam tak kha Christian na aron seng kho mani ja aron seng lu ta ti chuan lalber Constantine kha fing tak le politics lam khel thiam tak ani wangin khatia Christian na le ring lo mi te ram huai piak na chungchang khan ti hian ziak tu pakhat chon alo soi ni chu lalber ro rel dan kal mang chu Christian sa khua le ram huai piak na sa khua in kal na apiang ti rema cho rual ani ati ani chu omzia chu Christian na le kha an mani rin dan ma saram huai biak na sa khua in ti tiang kha siam rem zela huang khata luan tira cho rual kha athil tum ani chu ti chuanin hun alo liam zela rom ko ran chu alo lian chho ta zela ring lo mi tele Christian na pol dal ko ran chu lo lian zela edi sanga som thum pareta chuan thil ti thena vor to palo nei chhota chu ta tang chuan Christian te kha pathian thu chau ani tia rin chan tu te kha ati du da chhota char chara Bible nei akhapa Bible chiar le nei te chu ati hlum chhota mia mai ani kum sang kha zanga som pasal khan Martin Luther chon hutim ba pek ina Roman Catholic kal sual na thesis som ko panga atar lan khan siam tharna more reformation chu aron al chuak ta loni ama zong kha chona ruka ralin an local pui char tila sual om love Martin Luther khan har thana chu aron puak ke ta ni thar jang khan langsar tak le walau takin revival and reformation kha hello kal chhohpui ta ani chu wangchuan Roman Catholic ko ran zirtina diklo khan diklo ti soin mi tam takha an chua kan protest ani chu heng Baptist te Presbyterian te Methodist te a heng ko ran sang te hi protest ani Roman Catholic zirtina du lova protest ani Roman Catholic ko ran khan a member te a chan hum mai mu khan a om hle theilova chu kum sang kha zanga somli khan siam that na be let na counter reformation chu atan ta ni chumya tan chon khom puya kawa the Council of Trent tiania siam that na be let tu te tan ruam manan siam counter reformation chuta abei let tu turatan theologian pani le khan ta leng pakhat na chu Luis Alcazar le Francisco Ribera te ania anni hian Bible reformer so na Roman Catholic kal diklo na le kal suan rang an beile na zirtina diklo rin na wang khong ena chandam chungchang te le Mihring Thlarau chungchang te le cholni dik chungchang te baptisma chungchang te le chi rang Bible minol puinan nei turani ti chungchang thleng te poina niang chu tin thril lok na sakol chungchang te rapture theory te le adang tam taka khan khang ho khan reformer so te ti buai tur zongin theology thar anon ti chhuak ani chu theology thar anon ti chhuaka chumi theology thar an ti chhuwa chu tuna kan soitak sakol chungchang te rapture theory te le Mihring Thlarau chungchang te chi sang kha reformer hoina member te an hne na tura lo dal tuatan theology thar kha an ti chhuak ani chu chumi ani wangchan tunlai tongkam takin kanan soidu chu futurism kan ti te dispensationalism kan ti te po hi heng ho theology ron ir chhu ani Roman Catholic theologian tena counter reformation ta na an ron boss sai ani kan Bible chuan zo pabung som pali chang som pania chu tiangin mi an mua an tho le lo van om lo ma lo chuan an thang har lo wang an mu hil kai tho an hek lo wang tin lo soi tin lalte pakhan na bung som le pasari chang som pasaria tin chung thil nuwa chon heti hiania in nei tu nu mei che fa pa chu alo dam lo ta a ana chu na le a tho a to ta mihring kan tho to pen mithi kan ni mai tongkam dang chen a tho to tongkam dang la chen mithi chu chuan chu a tho top chuan ama tanga chuak thi ve thei lo angkha a om lo wani ti Bible min zir tirani siam than na hun laya
tin dara khan mi thi chungchang he tiang hen alo soi ni chu mi thi te chu Krista emo pathian van tir ko than bik te emo omna ro pui takin an om ngal ani ti kapom theilo ani kan rin dan poni heklo chu tiang chu lo ni ta sela taksa thole na thu zirti nei engma lo mai ani ang ti in British reformer Tindal Khan alo soi tlat mai ni chu tin Martin Lutheran hetiang hen lo soi Thlarau thi theilo om anga zirti nei thurin diklo romin ramhuai bewa tanga anlak chon Christian ko hana anron ze lu ani Martin Luther chon heti hian soi chunjom le thon thu phua chop rap thlak takani rom bol hlo na in tiang vum thur zinga a then khat tenen ang khatani tinalo soi ni chu mai baga Martin Luther hian hetiang hian alo soi chunjom le a lal Solomon an thu hil tu bua alo soi mi thi te chuan engma an hrelo ti a soi hi a hril fiana chuan ti hian Luther chuan alo soi le a hei hi mi thi ten hrian an nei lo ti fin fiana dang chuani chu ta chuan tho tur emo thiam na emo hriat na emo fin na emo omlo Solomon a chuan mi thi te chu mu hil engma hrelo an ni ati mi thi te chu an om ringota ni le kumte an chiar lova ma se kai har an ni huna chuan minute khat lek han ching sek ang chauh hian an langang ati heng tlem te kan an tar lana tanga thil chiang tak lang chu Mihring Thlarau nung che thei kan nei ani ti rin dan le zirtir na hi rom ring lo mi te tanga Christian na a buron khuar ani ti hi chiang takin a mu fia theya tin siam thatu te po khan Mihring Thlarau nung che thei kan nei ani ti an lo zirtir ngai reng lo ani ti kan zu zir chuak the ani man mo takin kan suatin a fia fel tok lawang ti po karing kan han summarize ani a ringpo ni sela heng kan soita ka tang khan Mihring Thlarau nung che thei kan nei ni ti hi sri tang le siam thatu te tang po in Bible zirtir dan alo ni reng lo ni ti hi kan zu hre theya sethena bumna thi te su e thi ve theilo om tlatarin na hi sethena bumna lian takani wangin sethena bumna laga kan him theu thena turin kan thu zirte lalpan mal som ro se amen